Nakajingyo kubor bagi bor penyat distrik ke West Jante Hills District kila ailat ban sedang ot kebaya ki Nongrep ke Lapangap haka step jongka arpuai terik risau arja arpusan ki Seng beper na katai ke distrik bekentup ya ke JSU ke KSU ke HYC bat kiwe pat kila hiar segini ke Shnong ban Synran lang ya ki Nongrep. Syuk nalor ki Seng ke ledon benta lang ru da ke senjuk ki Rangbah Shnong Jante Hills ki balawan ban ai lang ke jingkersan ya ke Shnong Lapangap. Ki Nongrep hakani ke step kila lum lang krui hakawai ke jaka hakati ke Shnong shwa ban ya ceki pentor hakapot bat ke Asam ban ot yau kuba jongki. Nalor kini ki Nongrep kila mi ru daki bolero pick up ban yot tap pat yau kuba hadien anda kila dap ot. Kani ke jing layout kuba kalau long ru hapadeng ke jing pahara ke perking daki bor pulet kenang ban ammi kenu ke jing kulmar. I mean like all the particles we can harvest today. According to the agreement. You can talk to the magistrate. It's our magistrate. You can talk. Hello. According to the agreement. Hello. Sir, बोलिए. Agreement ना? इस साइड को क्लियर करो. बाद में धीरे-धीरे उधर जाओ. मैं भी कंट्रोल करूँगा तब. ठीक है. Itu sih. Bukan. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Rak Shafi Lingbah ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.